وزیر دروی ترکی مولود چاوشئوغلو مجانا نافچه آرام یاکو بحث کربو د اساس وی د بیروکا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان بو د دسپیکا کریزا سوریه ده. هروها اوغلو گوت کو او نافچه اوله گرنگش بو آرامیا باکوری سوریه او وگرا ملت سوری د دسپیکا د ملت کرد هروها نهشنا تروره. د کنگره روزنامه‌وانی ده چاوشئوغلو روژا پنجشنبه لگل هفشانی وی یه مقدونی نیکولا دیمیتروف لپایتخت ترکیه انقره او مجار گفتگو کرن. چاوشئوغلو هروها نشان ده کوی خالین وکهف ین جواز دیار بکن د دانوستاندن ناورا ترکیه و امریکا ده درباری نافچه آرام و اوله ده. وزیر دروی ترکیه دازانین کو دانوستاندن یکمین هر دو آلیان ده دجوینا هر دو سروک ارکانی وان ولاتان ده لپایتخت بلژیکا بروکسل دبون. هروها گوت و دانوستاندن دنافبرا دزگهین لشکری و دزگهین دندبه و به تایبەتی جی لەسەر ئاستی وەزیرên derve. Oğlo got navçeya ewleh ya ku Erdogan bervanî diberdekir girêng ji bo gelek pirsgirêkan li Rojhilatê Çemê Firatê û vegera penaberên Sûrî û di pêşî de miletê Kurd ku nikarin di demanha de vegerin welatên xwe. Herwiha got Tirkiye wê berdewam be di danûstandinan de derbarê vê mijarê li gel Amerîka ji aliyê xwe ve berdevkê Wezareta Derveya Amerîka Hamî Askoy derbarî biryara Serokê Amerîka Donald Trump ya ji bo vekşana hêzên Amerîka îro got nabe bikeve xizmeta YPG de. Oğlo derbarî civîna her du serek erkana got civîna wan di pileyayekê de mijarên hemahengiya her du welatan derbarî biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê de bû.